ikaze muri iri joro aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri joro muri iki gicuku ibintu byakaze, ibintu byatogereye abadede bahazanye niyo nka, ndetse ubona yuko urugamba rwamaze kuba imberenge. Ibi byose bibaye nyuma y'aho n'ubundi hari drone y'ubutasi yamanutse i Bujumbura ikagenda igasuka dokima. Izi dokima zateye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye magingo aya ntaryama ntasinzira. Akaba ariyo mpamvu abadede bafashe umwanzuro ukomeye cyane, bakaba ari muri biriya bice bya Plaine d'Oasis, aho bafite urwikango ko Red Tabara yabiri muri biriya bice, ariko bivugwa yuko bishyizemo ko ihuriro rya AFC rishobora kuba rifatanya na Red Tabara. Ni mu nkunde rero tuze turebe page ikomeye muri iki gicuku, ndetse umuroko Infoma atujyane kuri tere atubwire uko situation ihagaze, hanyuma turebe akantu ku kandi murebe uko situation ihagaze muri iri joro. Ni mu nkunde rero, ni iminota mike mwe mugiye mu kazi ndetse n'abagiye kuryama, ni iminota mike cyane kugira ngo turebe uko situation ihagaze, tumenye akantu ku kandi. Ku murongo wa telefone turakira umuroko Infoma atubwire uko byifashe hariya kuri Plaine d'Oasis. Ni mu gihe kandi deployment zikomeje gukorwa mu bice bigiye bitandukanye, haba Masisi haba Minembwe. Ni umuriro iri joro biteye ubwoba. Ni mu nyemere rero tuze turebere hamwe uko situation ihagaze. Mbere ariko tukomeza, ariko reka tubanze tubashimire mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere, nta kindi musabwa kugira ngo mube abanyamuryango ni ugukanda kuri subscribe, like, share, bityo mukiyongera mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Njye muri kumva ndi Damien Umugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bizima. Bwana Bizima, wongeye kwirirwa? Niriwe neza. Ijoro rimeze ritse? Wanyohereje utuvideo, amavideo njye sinemerewe kujya nshyiraho amavideo, ariko mu mwanya unyohereza amavideo y'abadede bambuka ku mupaka wa Kavimvira abasizoye, ndetse ubona yuko harimo n'abakiri bato ku rwego rwo hejuru. Bwana Bizima, sahi byifashe bite? Ni ibintu bishya cyane biriho kuri aya masaha, ndetse no kuva ku masaha atambutse mu gice cya Minembwe ndetse na Uvira, ubona ko hari ikintu kidasanzwe kibaye, kandi ni impinduka zibayeho bijyanye n'ibitero bigabwe na M23 na MLDP twirwaneho muri iki gice cya Minembwe yose. Urabona ko hari uduce twinshi twari dusa naho tukirimo ibirindiro bya FARDC n'izi coalition zose bari kumwe, ariko ubona ko impinduka zibayeho bitewe n'amakuru M23 na twirwaneho bari bamaze gusa naho babona muri iki gice cy'uko FARDC yari gutegura ibitero bimeze nk'umuzenguruko, kuko urabona ko Minembwe yari isa naho igoswe, yari isigaje nk'igice kimwe cy'inyuma nk'uko ubona ukwezi gushushanyije. Rero habayeho ibitero bitunguranye ku masaha atakekwaga ku ruhande rwa MLDP twirwaneho na M23. Ibice birimo imirwano ndetse kugeza kuri uyu munota ni Pwezero, za Bibogobogo, Rwitsankuku. Ubona ko rwose imihanda migari iri abarwaniraga ya Pwezero bavuga ko ari umuhanda uri strategy, ubu ngubu wabaye umuhanda wo kuberekeza mu bice baturutsemo basa naho bataha bahunga. Ni imirwano ikomeye cyane, kandi ubona ko MLDP twirwanaho na M23 bacuritse ikibuga, ku buryo ubona ko byanze bikunze bari buruhukire ahantu abantu badakeka. Ubu urabona amakuru ahari nuko ubona ko iki gice coalition yose yari muri iki gice cyo hejuru Minembwe isa n'icurika, bamwe basa naho berekeza za Baraka, kandi amakuru dufite nuko M23 na MLDP twirwaneho muri iyi mirwano basa naho bahagurukije, batangije, batari buhagarare batageze Baraka, kuko ubona ko Baraka ariyo yabaye nkaho irindiri y'ibitero byose bigabwa muri aka gace, ndetse na Musada ujya muri izi coalition zose zirwanira muri iki gice cya Minembwe. Yes, Bwana Bizima, n'icyo nka kidasanzwe muri iri joro? Ikidasanzwe muri iri joro twiteze nuko habaho impinduka zikomeye mu bice bikomeye bitaherukaga gusa naho byigarurwa na M23
muri iki gice cya Uvira na Baraka. Hamwe muri aho amakuru ahari kandi ubona ko bishoboka cyane bijyanye n'uburyo MLD Rwanda na M23 bagabye ibitero bihagurukiye mu byerekezo bitandukanye kandi ubona bafite intego. Ni ibintu byari biteguye igihe kinini, aho ushobora kubona mu gitondo cy'uyu munsi w'ejo habaye tombe mu gace kamwe mu bintu abantu batakekaga. Yes, Ibaraka byifashe bite? Nta makuru waba ufite? Baraka ikiriyo ni ikintu kimeze nk'ikubana kuri coalition ihari, ubona ko ikintu bita umudede ndetse n'abasirikare ba Tanzania babaye nk'abakubiswe n'inkuba bakimara kumva ibiri kubera hejuru za Prison, uburyo abagabo bakomeye harimo abayobozi b'ingabo bari bahari bari muri operation bari kwiruka. Urabona ko acitse igikuba cyane ku buryo ubona ko buri wese yisuganya n'udukoresho twe nk'umuntu usigaje gukoma imbarutso, bakavuga bati icyerekezo ni iki, ubundi bagafashamo, kuko urabona ko habayeho guhahamuka mu buryo ubona nta gahunda ihari yo kuvuga ngo bategereje kuba bahangana n'ibitero biturutse hejuru. Yes, nibyo. Reka turebe page ikomeye y'igihugu cy'u Burundi nyuma y'uko bagwiriwe n'umuriro. Navuga ko ari nk'umuriro. Drone yashyize hasi impapuro icyo bita dokima, ndetse zibabwira yuko bagomba gukura ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatumye Ndayishimiye maginga ntavuga, nta koma, nta sefura, ariko urabona yuko akomeje kugenda ashyira mu bikorwa. Ibi yabitangiye n'ubundi akora gahunda zitandukanye mu bice byose bigiye bitandukanye, aho yagiye afata uduce tumwe na tumwe akadushyiramo amadefense. Aha ngaha wenda tutagiye kure ntitwakwirengagiza kiriya gice cya Bibogobogo. Mu minsi yashize ndumva narasobanuye ukuntu za Gatobwe na za Gituntu, aha n'ubundi hateganye na za Kavimvira, aha ngaha yashaka gusinga defense ahantu bita Nuhuha. Aha rero abatahazi neza wenda ugereranije nk'umujyi wa Uvira urebye kuri map, kuko utu duce ntabwo watubona kuri map, ni hejuru neza ya Uvira. Aha ngaha akaba ariho bita mu nzira ya za Imambwa na za Gatogwe. Urabona ko bisa nk'ibyegeranye. Aha ni mu Bidegu, hano werekeza n'ubundi muri biriya bice bya Mitamba hamaze iminsi hari imirwano, kugeza na n'ubu imirwano ikaba ikomeye. Urabona yuko noneho akomeje kuzana abasirikare, bigaragara ko kuri front line ni amafoto banyoreje akomeye kandi atoroshye. Bigaragara yuko yazanye n'iyo nka, bigaragara neza ko ashaka akugaba ibitero simusiga ku ihuriro rya AFC. Ibi byose bibaye nyuma y'uko n'ubundi ahuye n'uruva gusenya isi imwibikiyeho, akabona dokima zagaragaye zisutswe na drone. Ibi byateye ubwoba, ndetse abadasesenguzi bavuga yuko ibi bishobora gukurura intambara ikomeye, kandi igihugu cy'u Burundi noneho kikaba cyakora amateka bitewe n'izi mpapuro babonye bibatunguye. Bwana Bizima, ukuboko kw'ingabo z'u Burundi urabona gufite irihe jambo muri ibyo bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu? Burundi bufitemo ukuboko gukomeye cyane, kuko ubona ko kuva ku bitangiro by'iyi mirwano Burundi bwasaga naho buri muzi imbere rwose. Urabyibuka uburyo baje muri FARDC mu buryo bwa musada bijyanye n'amasezerano bari baziyeho, ariko n'ibyo bakoze bahageze urabona ko byari bitandukanye cyane n'izindi ngabo zarimo iza Afurika y'Epfo ndetse n'izindi zose zarimo muri kiriya gihe, ariko ubona ko batakoraga ibikorwa nk'ibyo abarundi bakoraga, kuko urabizi guhera za Goma muri Rucuro ndetse na Masisi ko abarundi bagize uruhare cyane mu ntambara n'imirwano yabereye muri kariya gace, ndetse na n'ubu ubona ko bagihanyanyaza cyane, badashaka gusa naho bayivamo. Ubu turavuga ko barimo guhunga, ariko bitagutangaza ukuriye amakuru ava i Bujumbura yuko hari bataliyani ziri standby ziri guteganya kugaruka mu mirwano harazoherezwa. Ubona ko abadede banze kuva ku izima, basa naho FARDC ari nk'igihugu bagabanye mu buryo butaziguye, kuko ubona arirwo ruhare bafitemo muri iriya mirwano, ari uruhare rw'imbere cyane kandi ruri ku rwego rwo hejuru, nubwo batabasha gutsinda iyi mirwano.
Yes, biragaragara abadede bakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe z'umurengera. Hari umwanda kavazi wanjye umbwiye buryo ki aranyandikiranyije SMS ahita ambwira impamvu iri huriro rya FC rikomeje gukora udutendo ndetse rikomeje kugenda ritsinda ku mirongo y'imbere y'urugamba. Byanditse mu Cyongereza muranyihanganira. M20 has a new strategy that are observatory roving. Now they are using mobile military tactic to catch their enemies off guard. They have a special commander unit that is usually assigned missions to intercept enemy plans. First, M23 as intelligence gather the information, then the special commandos travel hundreds of kilometers on foot, reaching locations no one expects them to be. They deal with the target, and once the job is done, they simply return to their black like nothing ever happened. Hari umwanda kavazi wanjye unyereje urwanira kuri kote y'Amadubu, aho yambwiye ko kugira ngo bacogoze ibi bitero byabatwaye tactique ikomeye cyane bitewe nuko bagiye bajya bivana mu duce abakwirurira ibiti. Abawazarendo n'abafaridese bagera mu bice bakabyina, mu kubyina bakabakoramo akazi. Izi ni tactique ndetse n'umuhate abakomeje kugenda bakora, ubona yuko intare za Sarambwe ndetse na MDP twirwaneho bahinduye umuvuno, kandi ubona yuko birigira icyo bitanga. Bwana Bizima, areka tukwifuriza ijoro ryiza ubwo turi bwongere tuguhamagare wenda haba mu rukerera, kuko ndabizi neza imbunda ziri gukoreshwa muri ibi bice ni amaratirane, kandi ratirane irasa uko byagenda kose ntabwo ushobora kuyoberwa icyerekezo bitewe n'ahantu uba uherereye. Nkundira rero tugushimire tukwifuriza kugira ijoro ryiza. Yego, urakoze cyane nawe, ijoro ryiza. Namwe bakunzi bakadasohoka aba Kigali Iriyo News, ni update cyo twari tubazaniye kugira ngo mumenye uko biraye kandi mumenye uko bihagaze. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.